Hello guys, akunze Mwamini TV, muri kubona noneho ibintu byahinduye isura. Ubu ahangeze ni muri Welcome to Eden. Murabona ko ngeze muri iki umurima wa Eden. Hari imbuto zose zitandukanye. Ndeye narababwiye ati nta rungu kuri Mwamini TV, ibintu bimeze bite, ibintu bimeze neza cyane. Ubu rero tugiye gutambagira ahantu ngeze nkasanga Eden imeze neza cyane. Ese wowe ukunda imbuto? Ese wowe ukunda ibiti? Ese muri jaride yawe ujya ubasha guteramo imbuto cyangwa se ibindi bintu bitandukanye? Kurikira rero ujyane na Mwamini TV, ubundi ibintu nakagaruka, ibintu nizisho, ibintu bimeze neza. Umeze ute mugabo? Umeze fresh nabi. Umeze neza. None se aha ni muri Eden? Iyo ngiyo ni Eden Fruits. Eden Fruits. Ubwo watangira utwereka utubwira ese bimeze bite hano muri Eden, ibintu bimeze bite? Eden yanyu itangirira ahangaha? Mbo Eden yacu itangira honga ibyo ngibyo uri kubona ni ibinyomoro. Ibi ni ibinyomoro? Ushura mu guhinga ibinyomoro ushaka byose. Nukuvuga ngo ubu ni ubwoko butandukanye bw'ibinyomoro muba mwarahumbitse hano muri Eden yanyu mufite. Murashaka gutera ibinyomoro byabagana, hanyuma akagira gute akabona izi mbuto zose zitandukanye. Umbe cyane rwose ibinyomoro ushaka byose, niyo waba ushaka ibinyomoro igihumbi. Ubu izi ni avoka? Yes. Izi avoka ubu zirabanguriye? Izo avoka zirabanguriye. Okay. Izo avoka nize ziravoka zitukura kandi zikerera imyaka mikeya cyane. Izi avoka ni za zindi zerera imyaka mikeya cyane? Ibiri yonyine. Ibiri egoko. Ibiri ni sawa? Ibiri. Okay. Ibintu ndabona ibintu bimeze neza cyane. Noneho hanyuma yo iki ni igitoki. Ni igitoki rwose waje muri Eden ntago yicwa n'inzara, nta nyota tahana. Ni kuvuga ngo ibintu byose muri Eden biba bimeze neza cyane. Ibintu biba bimeze neza cyane rwose. Ibintu ndabona ari bo cyane. Ni kuvuga ngo ese izi mbuto se umuntu azikeneye azibona ate? Biba bimeze gute? Umushaka imbuto zo muri Eden waduhamagara nta kibazo tukagufasha. Izi zose ni imbuto bakunze Mwamini TV. Murabona ko mukeneye gutera ibi biti byose bitandukanye, gana muri Eden. Eden ibintu byose bigize gute bimeze neza, ariko ibintu bimeze neza cyane hano rwose. Muri kubona ko hano namwe murimo murirebera, kamerama bereka izi mbuto zose zitandukanye. Amavoka yerera imyaka ibiri. Izi ngizi ni iki? Iyo ngiyo ni imyembe ibanguriye. Ushaka imyembe ibanguriye mu kanya gato atorereka imyembe yera. Iyo yera ari imyembe minini cyane ku buryo umbe rwose umugabo wawuriye ahahinze nta wundi wapfa kubahinga. Nahinze nta wundi muntu babasha kugira gute wahinga. Ubwo dukomeze utwereka ese bimeze bite ahangaha. Bimeze gute? Mbona ushaka n'imbuto ntoya, pavuro, betarave, byose ni imbuto ziba ziri. Byose imbuto ushaka zose. Okay. Ibintu bimeze neza cyane. Ahangaha tukagira n'imizabibu. Iyi ni imizabibu irimo? Iyi ni imizabibu? Yeah. Okay. Ibintu rwose hano murabona ibintu. Hello guys, akunze Mwamini TV, muri kubona noneho ibintu byahinduye isura. Ubu ahangeze ni muri Welcome to Eden. Murabona ko ngeze muri iki umurima wa Eden. Hari imbuto zose zitandukanye. Ndeye narababwiye ati nta rungu kuri Mwamini TV, ibintu bimeze bite, ibintu bimeze neza cyane. Ubu rero tugiye gutambagira ahantu ngeze nkasanga Eden imeze neza cyane. Ese wowe ukunda imbuto? Ese wowe ukunda ibiti? Ese muri jaride yawe ujya ubasha guteramo imbuto cyangwa se ibindi bintu bitandukanye? Kurikira rero ujyane na Mwamini TV, ubundi ibintu nakagaruka, ibintu nizisho, ibintu bimeze neza. Umeze ute mugabo? Umeze fresh nabi. Umeze neza. None se aha ni muri Eden? Iyo ngiyo ni Eden Fruits. Eden Fruits. Ubwo watangira utwereka utubwira ese bimeze bite hano muri Eden, ibintu bimeze bite? Eden yanyu itangirira ahangaha? Mbo Eden yacu itangira honga ibyo ngibyo uri kubona ni ibinyomoro. Ibi ni ibinyomoro? Ushura mu
guhinga ibinyomoro ushaka byose. Ni ukuvuga ngo ubu ni ubwoko butandukanye bw'ibinyomoro muba mwarahumbitse hano muri Edeni yanyu mufite. Murashaka gutera ibinyomoro byabagana, hanyuma akagira gute akabona izi mbuto zose zitandukanye. Umve cyane rwose ibinyomoro ushaka byose, niyo waba ushaka ibinyomoro igihumbi. Ubu izi ni avoka. Yes. Izi avoka ubu zirabanguriye. Izo avoka zirabanguriye. Okay. Izo avoka zera avoka zitukura kandi ziherera imyaka mikeya cyane. Izi voka ni za zindi zerera imyaka mikeya cyane. Ibiri yonyine. Ibiri ego ko. Ibiri ni sawa. Ibiri. Okay. Ibintu ndabona ibintu bimeze neza cyane. Noneho hanyuma iki ni igitoki. Ni igitoki rwose waje muri Edeni ntago yicwa n'inzara, nta nyota atahana. Ni ukuvuga ngo ibintu byose muri Edeni biba bimeze neza cyane. Ibintu biba bimeze neza cyane rwose. Ibintu ndabona ari bo cyane. Ni ukuvuga ngo ese izi mbuto se umuntu azikeneye azibona ate? Biba bimeze gute? Ushaka imbuto zo muri Edeni waduhamagara nta kibazo tukagufasha. Izi zose ni imbuto bakunze Mwami TV. Murabona ko mukeneye gutera ibi biti byose bitandukanye, gana muri Edeni. Edeni ibintu byose bigize gute bimeze neza, ariko ibintu bimeze neza cyane hano rwose. Muri kubona ko hano namwe murimo murirebera, kamerama bereka izi mbuto zose zitandukanye. Amavoka yerera imyaka 2. Izi ngizi ni iki? Iyo ngiyo ni imyembe ibanguriye. Ushaka imyembe ibanguriye mu kanya gato hatorereka imyembe yera. Iyo yera ari imyembe minini cyane ku buryo umve rwose umugabo wawe uriye ahahinze nta wundi wapfa kuhahinga. Nahinze nta wundi muntu babasha kugira gute wahinga. Ngo dukomeze utwereka ese bimeze bite ahangaha. Bimeze gute? Ushaka n'imbuto ntoya, pavuro, betarave, byose ni imbuto ziba ziri. Byose imbuto ushaka zose. Okay. Ibintu bimeze neza cyane. Ahangaha tukagira n'imizabibu. Iyi ni imizabibu irimo. Iyi ni imizabibu. Yeah. Okay. Ibintu rwose hano murabona ibintu. Hello guys, bakunze Mwami TV. Muri kubona ko uyu ni imbuto z'imizabibu. Ubu aha ni imizabibu. Murabona ko ubu ndi ku mizabibu hano njyewe ibintu bimeze neza cyane. Ndi kurya nageze muri Edeni. Ndi kurya bazita inkeri. Ni kwa urumva ko nari mbatuburi bakuze Mwami TV, izi bazita inkeri. Muri kubona ko ya matama ya bizabwa bwiza naha tukura. Aha ubu turi kurya ibintu biri naturel. Wowe ko utarya imbuto wazihaze. Ibi ngibi se ko nge nirirwa mbyigaraguramo. Ubwo rero bakunze ba Mwami TV, muri kubona ibyiza byayo ni byose mbabwira ngiye kujya mbagezaho. Nzabakorera ubushakashatsi, nzabatemberera. Ubu bazita inkeri cyangwa strawberry. Strawberry. Izi strawberry murabona strawberry ubu nizo ndimo nagiye gute ndimo ndirira. Ubwo rero ushaka gutera strawberry iwawe, umuntu yazitera ahantu hose zikaza. Ahantu hose ziraza. Akazikorera isuku. Ushatse wayishyira mu ivaze. Kuko nta girandaranda nk'ibindi biti iguma kungukiresha. Kungukiresha ni kibimeze. Mu ivaze ushaka wayitera mu ivaze, wayitera muri jaride. Ubwo rero urumva niba ushaka kujya gute guhinga strawberry hano imbuto barazigufitiye, banguka ugire gute. Mufite amoko angahe atandukanye y'imbuto mushobora guhereza umuntu? Amoko yo ni menshi biterwa nayo ushaka. Hari inkeri arizo bita strawberry, hakaba ibinyomoro, hakaba amacunga banguriye, imyembe banguriye. Imyembe yo bayiboneye. Ya myembe mwabonye bazibonye. N'amatunda byose. Ya matunda y'amagande. Y'amagande ya mugozi.
n'aya mugozi, ibintu byose byari bimeze neza cyane. Kurikira rero, ubu tugiye kujya ahandi hantu haba iki, uru ni urusenda, uru narwo ni urusenda. Ushaka kujya urya agasenda kawe, hajya biriya babyita ngo iki, babyita teyi. Ubwo teyi nawe ushaka kuyitera ugasanga uri kurya ibiryo bihumura bimeze neza, wagana kuri uyu mugabo muri Edeni akajya akagufasha. Si ibyo gusa, hano bafite n'ibisheke, ibisheke byiza bibanguriye bimeze neza. Urusenda n'agasenda k'umuntu yakarya. Agasenda nako barakarya ariko kataka kwica. Akunze bamwami, izi ni imbuto. Izi mbuto rero agasenda nako reka tukarye twumve. Agasenda se koko kararyana? Urankoze urankoze n'ubuze byose. Mbega noneho iri ni iki? Iyo bayita karoti. Iyi ni karoti. Ubu sizavaho karoti zingana gute? Iyi ngiyi izavaho ko ikintu twakwita umurama. Umurama wa karoti? Umurama wa karoti urabikora bigashoboka. Urabona nanca murawikorera se? Reka genda. Ahangaha ziraho umurama, urabona ko iyi ngiyi ni karoti. Aha noneho sasa aho ndahita nituriramo. Aha sindi buhaveho. Akunze bamwami iti noneho hano izi nizo bita gaperi. Izi bazita gaperi. Gaperi gaperi ho nahe ndaturamo. Impaza. Akunze bamwami iti urusenda rurangije. Urusenda rurangije. Tatangira dusuhuzanya. Hello bakunze bamwami iti, muri kubona aha ndi kumwe n'umugabo. Mugabo amakuru? Umeze neza cyane. Aha tugusuye tugusanze mu bustani bwawe, aho ufite imbuto zigiye zitandukanye wagiye utera, ufasha abantu gukora ubustani bumeze gute, bumeze neza muri garden fruit. Yes. Mbo ushaka mu gukora jaride ukenera indabo zitandukanye, izo zose rero ziba zihari. Mbo ushaka mu guhinga imbuto, okay, zose ziba zihari. Tukomeze utwereka imbuto zigiye. Izo ni gaperi. Izi ngizi ni gaperi cyangwa imihuhu. Imihuhu. Yego, bakunze bamwami TV muri kubona ko ibintu bimeze neza cyane. Dukora n'ubushakashatsi. Aha ibi ni biki? Uyu nguyu ni umutini. Uyu ni umutini. Uyu uzashyira were? Uyu nguyu ugiye kwera nyuma y'umwaka. Hariyo mufite yeze ngo tuze muze no kutwumvisha. Nagira ko uyu nguyu no twateye. Aha ngaha harimo n'inzoki. Urunguru n'urutoki. Mbo nabereka ukuntu wafata umutobotobo ukwabanguraho urutoki kandi rugakura rukera intoryi. Bakunze bamwami TV murabona uyu ni umutobotobo. Umutobotobo hano bakora n'ubushakashatsi. Uyu hasi ni umutobotobo, iyo hejuru n'urutoki. N'urutoki rero ko ndi ari igisore. Ibintu bimeze neza cyane hano muri garden. Niba abantu ibintu ko ndeba bimeze bosh. Tukagira urundi rubuto bita kiwi. Kiwi? Rungu ni urubuto rwose rwiza cyane. Uru narwo ni urubuto? Uru ni urubuto barwita kiwi. Barwita kiwi nuko nyine. Izeraho ni izihe? Boheraho itunda rimeze nk'ipapayi. Riba rinini cyane. Riba ari itunda rinini cyane. Iyo risatuye. Rirahumura n'uri nyuma y'umusozi akaba yaryumva. Akagenda. Iri ni ryo ryose se? Iki cyo bakita? Iyo bayita macadamia. Ni macadamia. Macadamia niba hari umuntu urwara imivuduko, ibintu by'amadiyabete, indwara nyinshi. Ibi byose macadamia ikora. Mbo macadamia zikagabanya umuvuduko, zikavura diyabete,
indwara nyinshi igakora. uru rubuto ni ubwoko ki? Iryo baryita itunda ry'irigande. Itunda ry'irigande. Ubu namanyura nkarya. Umve ntaribi rwose uryoherwa. Bakunzi ba Mwami TV murabona ko ibintu byabaye neza cyane. Ungiye kurya itunda ry'irigande. Ungiye kurya itunda ry'irigande. Murabona rifite umutobe. Oh my gosh. Nuko riryoha. Riraryoha cyane. Igiti cyaryo ni irihe? Ni ikihe? Ni uwo mugozi uzamuka hejuru ugafataho hejuru. Itunda ry'irigande. Yes, bakunze Mwami TV ko murabona ko ibintu bimeze neza cyane. Ubundi kurya itunda ry'irigande. Niba ushaka nawe gutera imbuto muri jaride yawe, turaza kubaha nimero ku buryo mwahamagara uno muntu akababwira ukuntu yabafasha no kugira gute kwita ku mbuto zanyu neza cyane. Aha hari umuti ukomeye abantu benshi bifuza ahantu bawukura bakahabura. Uyu muti uyu bawita gombo. Gombo okra. Okra. Bayita gombo. Ukuntu bayikoresha nyine baragacoca kagiye toshye nyine katarakomera. Bagafata dutanu bakadukatira mu ijagi. Mu gitondo agatasi, saa sita agatasi na nimugoroba. Uwo muvuduko uragenda ukajya hasi cyane. Rero niba ushaka gombo na yo watubaza kana gatunda n'insanze kaguye uraza kunshira utundi ko numva karyoye byatari. Yego ko wageze muri Eden rega ntago yicwa n'inzara kuko ibintu byose babi. Yes, bakunze Mwami TV rero murakubona ko ibintu bikomeze kujya gute, bikomeze kuba ibintu byiza cyane, ariko harimo n'inzuki. Inzuki zacu zirasengeye. Eden yanyu irimo n'inzuki kandi inzuki ndazitinya. Uruki iyo rukuye ntago. Uruki wakuye ntago rurwara malaria ruba rukugomboye. Mwari mwarabuze urukingo rwa malaria ariko muri Eden. Ubwo bivuze ngo aha niho muri Canal OMP. Aha niho amazi mugira gute mufumbiriza izi mbuto. Bakunzi ba Mwami TV murabona ko hano tugeze rero no ku mazi. Iyi ni damu yo muri Eden. Ni damu yo muri Eden. Nanjye maze kurya ryatunda hage na Adamu waririye muri Eden. Nuko nari kumwe na Eva. Ubwo rero my gosh. Bakunzi ba Mwami TV. Aha muze murebe noneho sasa. Reba wa mwembe nakubwiraga. Uyu ni umwembe ubwo ubanguriye. Uyu ngura abanguriye. Reba umwembe wera. Bakunzi ba Mwami TV murabona ko aha ndi muri Eden. Ubwo rero niba nawe ukunda Eden rwose my gosh. Oh Jesus. Uyu ni umunyarwanda. Uyu ngo ni umuzungu. Bayita mwembe dodo. Mbega. Dore uyu ni umwembe uhezemo hano rwose kuri Eden. Ni ya myembe twatangiye tubereka igize gute? Ya myembe twatangiye tubereka. Iyi ni Eden turimo. Iyi ni Eden turimo. Izi ni imbuto ni kuzibona, imbuto ziba zihumbitse mu kihehe muri Eden. My gosh, mbega we. It's amazing man. None se uyu bintu wabyigiye hehe? Ibi ngibi rero bisa mu gutekereza no gutembera. Uru rubuto ruruhe? Iyo bayita macadamia. Bakunze ba Mwami TV niba utazi macadamia, uru ni urubuto rwa macadamia. Ajya macadamia bazikoramo iki? Macadamia zivamo amavuta bita elayo. Okay. Ibintu bimeze neza cyane. Ega Deni we. Deni imeze neza cyane. Urunguru bakaba ari urunyobwa bita blackberry. Oya. Uruhe? Iyi ngiyi ni inkeri. Iyi ni inkeri. Iyi ni inkeri iri kwiraho. Iyo ngiyi. Ibintu bimeze neza cyane. Nese ko zitariho zo kurya. Ubu ngubu ubona uko tuje muri season mbi. Ni season mbi. Hantu rwose ndabona hameze neza cyane.
mbega muri Edeni ibintu hano ndabona bimeze neza cyane. Noneho izi mbonye izo ngizo zita intaragasoryo. ubwo rero niba intagarasoryo ni gutya zimera. Mba zitaryoshye. Intagarasoryo mbega ukuntu zimera, mbega ukuntu intagarasoryo zimera. Intagarasoryo mbega we, intagarasoryo se ko numva ziruha, Izi ngizi numva wagira ngo ntibambuka. uyu ni umuti cyane. Shaka gatonane nirire kahise kabigenderamo. Ibi ngibi bikaba ari ibindi binyomoro. Ibi babyita ibifene. Ibi babyita ibifenesi. Ibifenesi? Ibifenesi ni ibiki? Ibifenesi ntabwo bise. Ibifenesi? Ni uko se biba bimeze iyo bikiri bitoya? Ibi ngibi ni uko biba bimeze. Izi ni ingero. Ampaye nka ushaka guhinga igifene wagisanga hano. yego. Ewa ibintu hano ndabona bikomeze kugenda. Utu duti rero ni twa tundi bashyira muri jaride tukazana ikintu bise umuyaga. Utu duti badutera muri jaride akajya kagahuha kameze neza fresh. Ni gutya fresh. Mwese iyi Edeni yanyu harimo n'amapera? Amapera arimo. Aha hose ni muri Edeni. Tukagira n'imikindo y'amoko yose. Ubu uyu ni umuti mugiye kuzahombeka. Uyu ni umurama w'intoryi. Yewe we. Tukagira n'indabo z'amoko yose wari unyura. Yego ururabyo. Naryo ni rwiza cyane. Edeni ndakwa. Kunze wa Mwami TV muri kubona ko aha turi ni muki ni musitani bwa Edeni. Iracyakomeje ntara hepfo? Hepfo ni macadamia. Zonyine. Okay. Kamera bereke ntara haruguru hose. Ubwo n'amajwi y'inyoni muri kuyumva. Ubwo rero niba ushaka gutera imbuto nziza cyane, ushaka iziribwa, ya myembe muri kuyibonera, muri kubona ibintu byose bigiye bitandukanye. Edeni yawe ni nini, ubu yose uyitaho. Nitaho ari n'abandi baba bamfasha. Iyi niyo ya damu. Iyi ni damu, iyi ifite metero 7 z'ubujyakuzimu. Reka aha ngaha ushyiramo moteri ikazamura amazi yanjye nakweretse. Ubwo amazi ayijyamo aturuka he? Ni isoko. Ni isoko. Ni isoko. Bivuze ngo hano ntabwo amazi ashobora kuburamo nubwo byaba bimeze gute? Oya, impeshyi yo turavomera ntari. Mu mpeshyi hose muba muri kuvomera. Kamera bereka biriya bintu inyoni zagize. Dore bakunze ba Mwami TV muri kubona ko hariya ni kuki buriya n'uburiri cyane ni ibintu ni ibyari by'inyoni. Ibyari by'inyoni. Noneho ibintu ni sawa. Yego we ayiga just we mbega unge ndera nk'agakarabo numiwe. Akakarabo rero ugateye mu ivaze wajye mara kujya ukagenda ikicara uruhande rwawe wagishima Imana n'izina ry'Imana washimye. Yo muyizi wo muri Edeni nawe babagari bagira ngo bandi bafite abasheri babo nko kuri Severance bakabashyira ibiraho bya feke warebye akakarabo. Bakunze ba Mwami TV murabona ko aka ni akarabo ka rose. Aka ni akarabo naye ndagashyira sheri wanjye mubwiye ko nageze muri Edeni. Ubwo rero izi ngizi ni imboga. Izi ni imboga nazo bazita shushine. Amashu y'amashino. Shushine. Shushine. Nese amashari. Amashu n'aya ngaya. Amashu n'aya. Aya ngaya niyo mashu.
Ese ubu muraziteka? izi ngizi ziribwa salade. Aha, urambabarira. Urambabarira ndumva bitazoroha. Mbese ko naho natangiriye ariho ndongera nkagaruka. Edeni yanjye ni muze njye kwereka n'ibindi byose. Bivuga ngo muntu ese iyi Edeni yaherereye mu kahe karere? Akarere ni aka Ruhango, umurenge wa Ruhango, akagari ni aka Nyamagana, umudugudu wa Bumbogo. Bumbogo. Bakunzi rero ba Mwami TV mutuye mu Ruhango, murumva ko ibintu byabaye neza cyane. Ushaka gutera imbuto, ushaka gutera ibintu byose bimeze neza, wagana mo hano muri Edeni. Edeni Fruit. Wagana muri Edeni, ibintu bikaba byiza cyane. Aha ngeze rero hari igiti cy'amapera. Igiti cy'amapera. Amapera meza yarahiye. Buriya nitwasubira turayarya neza fresh. Ni karibu muri Edeni, ndacyabatembereza rwose. Yego ko niba ushaka yuko umwana waba uwa mbere, tera inkeri ujye umuha rwose. Yego ko ngwino nkwereke. Baziri inkeri? Nanjye niyo mpamvu ubona asa neza. Abaye bakunze ba Mwami TV mu hano muri Edeni, umuntu aga ibintu byose ashaka. Ubwo izi ni inki? Inkeri bazita strawberry. Baziga bate? Uraka kabazi ugahita ugatamira ukakashya. Gukenye nta kibazo. Karyohe nako kameze nka yantuza. Aya ni ntagarasojo. Bakunze Mwami TV. Urabona ko muri Edeni turavamo twabyibushye. Ibintu bigize gute? Izi nazo ni ntagarasojo. Aha, ndano mbizazirura. Wow. This is amazing, man. None se ubwo nk'umuntu ushaka gutera umuzabibu, mumuhera ku giciro cyangahe? Umuzabibu n'amafaranga makeya. Biterwa nuko mwana mukunze. Ubwo nuko umuntu wese ugeze aha ngaha, abantu ibintu byose biba byaze gute byatunganye. Ubwo niba ushaka guhinga imizabibu, wasimbuka ukaza kuri uyu mugabo akagira gute akaguha ibintu bya zamani. Ko mutayivomereye iyi ngiyo? Iyi ngiyo haracyarimo amazi kubera aha ngaha ntago ari gasozi. Ari gasozi zakuma. Wahani mu kabande? Ariko urabona ko hasa nk'aho ari mu gishanga. Okay. Biriya ni ibisheke byo? Ibi ngibi ni ibisheke. No kuzamuka na ruguru? Hari imihuhu. Imihuhu. Tugiye nayo twereke. Ariyo gaperi. Gaperi? Iki giti bwo cyitwa ngo iki? Icyo ngicyo? Umugote. Umugote. Bakunze ba Mwami TV, murabona iki giti bacyita umugote. Umugote rero niba ari iki simbizi. Aha ibi ni byandi bakoramo iki? Rwa bitrufunze. Uru ni urufunzo. Tukagira n'ibinyomoro byiza byiswe. Turacyakomeje. Abantu baba muri Edeni niyo mpamvu baba bameze neza. Dukomeze.
ubwo rero ubu nanjye ngiye guhita ngura ahantu ho kuzajya mpinga imbuto kugira ngo ibintu bigire gute bikomeze kugenda neza bihindura isura. Harya izi nizo wambwiye ngo ni masushayina? Masushayina. Iyi ni sushayina bakunze bamwamita kumenya kinaryoha. Izi ni sushayina.